Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kamata Sports Club of Meghalaya haringkat ke Pynlong ke Laitlyngkot Sports Club kan Pynlong ke Jingïakop Ñiah kali Off-Road Trophy 2.0 kaban salong ha khatsan haduk khatnyu tari ukra lingkot Laitlyngkot umstow lam leer batwa umyo habakren shikilat patai kubor usamla Jeffrey Carcentio secretary ulet hu bakakenhun ke kemidenti bekina shimenta kin poi saupau haduk handu phongut nakeleng kijela jong ke North East ulet hu ru bakin donru kina shimenta na Kerala hakani ka Off-Road Trophy. Ulaong ka jingtmu jong ka kenhun baka Pynlong yu kani ka jinglekai ka long ban kentiu ka motor sport sapo ka jela Meghalaya kamtam baki riudon sap ken yo ban penpau ya ka sap haga juga por ka ban long ru ka jing ai siam bat penshlo re kinong yelekai ban letnya khon ha Jingïakop bahagari bat shakiwe kiri ka perthei ru kumjo usamla Jeffrey ula penpau ka jing sngongu ka sarkar jela Meghalaya limba ka tana jing okai perthei kebela jing kershan ha ka ban Pynlong yu kani ka Jingïakop kan don lai jat ka Jingïakop bat andon lai ngut kinong job ha ka we ka kerdan bat kinong job kin yo ya ka cash prize Niko nisha na ai ya ka happy new year kasen thamai ka sub kamen pibara de lima ka ni ka karua ni wan si sepi buat pentip ba ka motor sports club Meghalaya ka museum kan Pynlong ya ka off-road trophy ha ka khatfan tarik hadu khatyu tarik Januari araja arun rio ha Laitlyngkot kata ha kasim ka jakale kai long ha umstem lamle bat wa miang te yakni ka event jungi nias no khtilang bat ka Laitlyngkot sports club te habani kong ai play ya ka government of Meghalaya limba ka sport department ka bla era ini ha ka event ka ba la dem mensiam bat kunjuru mentang snow ni ai ki play ya ka tourism department bak ai yakni ki kersan ka ni ka event ka Pynlong Simbayo next week. Te kunjuru ni ai ya ka kerwa ka play siya ka DC office bat ka office jong SDO ba kala ai ni permission bat Pynlong ni kani ka tamasa off-road te haju ko porro ni ai ka jingko play jadi supporting partners ni ka sera the roots ka YST tires bat kunju ya baru ki motor sports club jong ka Meghalaya kabala don dekat bangi na ka por sa ka por lemba ki events ki berada ki berada kasian ni man ka por lemba ka jenis mentarang kejoti dia hakani ki event ni expect dulu sau power dulu pom ngut ki participants ki banesim benta na ki jalan na ka jalan ka jungi bat kunjuru na ki stage ki pemajan ka notice bat ni community ba kin don ka paningon ki banwan banesim menta na Kerala te ka thongi paningkong kalong ma ngin ki ban kentiu ya motor sports club hakani ki jalan kunjuru ban penbau ban ba ya ka sab ju kinong ya ka bat ban ai musim ro ya ki lingba kani ka event jui bakin la ban ai rank ban compete ha kunju ki national bat ki international events kumban sepen kan mau ba hakani ka senam ko pelada harja pesan ngila don i number jungiro i yani nonglo i bala represent lingkong tu hakani ka rainforest challenge ka balong habawa jadi ma ka jenis mentah jungiro ni community ba kiwi kin body kini benuksa kadang mo inyo ban kre ai lagi nakini ki events ma Pynlong ni kadang ma nginla bani ya tunju or bangi koi ban ni leka ya ki event bahet ki balong sabar dia hakaju kapuru lemba kini ki events ni kwa ban fat ya ki pat ba ban web berkunjung ba ya ki toris ki konawar ba kilwan manesin muntalang mansaki ya kani katamasa kabangin Pynlong hang tei ha Laitlyngkot ngiko apan penting bro ba ka club jungi ka museum ngila dai ki register number hapo ka Federation of Motorsports Club of India ka FMSCI dia hakaju opor ngikot sumhai ki kenhon prasu ba bahkan don mentarang hakite event jungi ke Pynlong nadu ke khasan tarik hadu ba khanyo tarik jong Januari arja apun dio ha Laitlyngkot te ya ka technical aspect jongani ka tamasa ngan khot di vice president mo adalah super stock modified but pro modified de nindon go special category kata ka fiddle break challenge kata ni kiri ka open category bagi kino kali fiddle break lai penyesimen ta jika interview so ini ki lai category ka super stock no prahaja
ka modified kan long 10,000 but ka pro modified kan dekat 1,000 di hake ka stock modified kan kuma middle stages ka bah pro modified dengan sampai ka number participants kan dia kan perlu duduk sipo katangin sa de ayo ka total number participants ki ban long hinong job ki points kin base ki flag points ki half share ki cones ki flags bingla abu track but ka timing ka best timing mo ki bayo ki points bahe do ta kin long hinong job to ni ban ka track bili ka bon ka di ka natural terrain he but kan sort ki bingla association ki GCB but ben rong ini kali ki jaga bingla association ki kali ki stock and ki dok debe ki bawa kumara awan company ben ki awan ben company mo ta ki tires ring la man change ki ka ki modify ni ala ki ba change ki engine ki tires ba ki pedal brakes ring insha ba ki pro modify pare la man modify ki kali ka ki mon ki bo winch ki tires ki ba ki axles ki engine nanti ki nila shadow mo ka pro modify ba modify ka kali tidak tahu bersih di cash price ini belum kita total cash price kan dia Laitlyngkot berapa saja 6 kali jong total cash price Aku ini tidak dekat lagi. okay cash price kan total berapa Laitlyngkot kategori kata Laitlyngkot berapa saja Ang takin the first, second, third. kan first second third tu ya you nanti kali dia kategori kan dengan saya special price yang dia kategori tu ini first price kan dulu, second kan dulu, third kan dulu. Okay, first price atau modified kan dia 20,000, 10,000 dan 10,000. Jika modified sample dan 10,000. Jika stock dia lipo, arpo bukan satu ni harus sebagai harusnya berada di kita di mana asal dan lawan mana baru jelas tu. Nagajala ano is it yang tahu sekarang ni expect ada before na Kerala yang begini one thing you should expect it in one Ni bah kita lagi kentil. ki no na kai kan te dia ngai iba ka don sama ka talan hari ni kamtam hani hai ni ka jala juni ni te kasih juni tikla atau ni compete kila compete ang begini sekarang tahu sekarang iklan pura seperti kategori kita dikiri kita ingin hab ya compete ang begini bagi Ñiah sebenarnya mah kadang kategori bagi kuah